Chiklojon Trogapi Kasalam Tang PMGSY atovar Hinupiet. Bokajan Gautam Basti via Dilaipen Dimapura da Krong Pliatovar Kasalam non anta Pan Plikebansi Tang Chotlang. Karbi Anglong Rachari Asong Pen Hampang Asong Don Chingrum si MOS Suri Hinira Inquiry si close 2.3 putak RC Jet Kaching Bayamai Kangni. Kardom Karbi Anglong Life Adap Abirta long pen Elisa Mijuli Baby non-RG Tha Birtang Ton Pen. Rada Tumka Chilling Mesen Nangji Pura Votar Langso PWD Division Pen Jengka Nepalia Rong Pen Jengka Rongpia Rong An Kilometer Isira Tokbor Po Kethomate 1.53 atawar ajak PMGSY scheme pen selam ponlo. Bangso jok rara tumta mesen atawar cheleng long popura ningkarong chipi ponrentilo. Bonta rara ningka chit hepen atawar ka selam kasai oithu part pika jok rara ningkang samsi chipaklang pon. PMGSY atawar ka selam chiklojon truck angbong kahenu era putha contractor RC Enterprise pen Kheroni PWD AEE Biswajit Suma Phansi akoi pipon. Labangso towar Nepalia Rongpen Jengkha Rongpia Rongan kilometer isi Tokbor Hokebra Kethom matei 1.53 an akahelutu. Bonta contractor atumpen lapuan atobar kasai oi kaselang pona bangke PWD asai kamatum kacelangrun kavia podlo buta akoi pipothu. PMGSY roador আজি পিছ road সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ 2 মাহৰ ভিতৰতে গুটেইখিনি পাথৰ ওলাই আহিছে গতিকে অতি দুখৰ বিষয় আমি খুব ভাল পাইছিলো যে ইয়াত আমি পকা ৰাস্তাত খুজকাঢ়িব পাম বুলি কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যবান আমি হৈছো যে ইয়াত আমি এতিয়া খুজকাঢ়িবলৈ আমাৰ অসুবিধা গাড়ী চলাবলৈ আৰু অসুবিধা হৈছে বাংসো অতৱাৰ কাছেলা মহলসেতামে বিতুমেন কিপি জুমপিক বাংসো জক নেলি তুমদুমসি বিতুমেন পাজুম থাপুসি উদুনলো bontalake ko anma gari kachele laangsi bitumen nangkam bompo pusi nangthak bonta nona bangke ke kam thuji kalisi atobar nang hingnu thurong lo pusi ningje ponthu যেতিয়া রাস্তা হ'ব তেতিয়া সা আমি কৈছো তেল অলপ বেশি কই দে তেল এনেকাই চলিব যিমান গাড়ী চলিব ইমানে বহি থাকিব এতিয়া বহা নহয় এতিয়া উঠি আছে ৰাস্তাটো Tovar kaselam kahing nuajok MAC Pawan Kumar Raya Phanta Pachini pon bangso phi arni sibanglo bonta thangnat ki pudekang ka vedelo ne pilone seta atobar bangke chiklojon trokpena matsi nanghing no edlo pusi ningje ponthu jongsi tovar kaselam pamithu the pulote kiligahut bo jogje pusi kachingkren patopon ইঞ্জিনিয়াৰক কন্টেক্ট কৰি তেওঁ এই মেৰামতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে কেইদিনমান ভিতৰতে এই মেৰামতি হ'ব পূজাৰ আগতে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে কিন্তু আজিলৈকে এই মেৰামতিৰ কামটো ৰাইজে দেখা নাই গতিকে ৰাইজ একেবাৰে ক্ষোভিত আৰু যদি তেওঁলোকে ৰাইজে এনেকুৱা পৰ্যন্ত কৈ আছে যে যদি চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা নকৰে তেনে অনাগত দিনত সাগে ইয়াৰ ৰাইজে ভোট বৰ্জন কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব পাৰে যদি এনেকৈ পৰিস্থিতি Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong Lai. Karbi Anglong district along pen Langdam pulote Bokajan Gautam Basti via Dilaipen Dimapura dakhenlo tovar krong pli kasalam kapang chengadimlo. Bonta non puanta ke tangja phan matha un e pinsi phan pli kebansi tangon chotlang. Lasonsi National Highway Infrastructure Development Corporation Limited hinpen 4-lane super highway kasalampon Doboka Reserve Forest Range pen Karbi Anglong district arlo an parta Dimapur Kohima an kacheleng ponthor 4-lane atowar kasalam dode sangsesi pennangana jak claim ponlo Lason taksi dilai tovar krong thom kache tokpen ar e Dimapur ke damanat jasemet kararong police post ke parlopon Karbi rong sopi pen Gautam Basti Nepalia rong mate Bokajan pen Dimapur kache lenga tovara krong pensi National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited mate thi hekpen NHI DCL hin pen labangso Gautam Basti Bokajan entry point pen dilai krong put pen Dimapur keleng thora tovar pia krong selampon Bonda lapuan kaselam kapang cheng puoi phit seta non puan ta phan phik keban se kaselam tang chotlang pusi pherang kya thingno pachini pon
Bangso Puthak Klardagalam Theke Longjia Phan Nilitum staff reporter Bikrom Terona Longpenle Arju Pononan. Kardom Karbing Long Life Kelangana tum doan ini lu Karbing Long Life tim peladak non mat ke bukajan la bangso Gotom Bosti lo la Gotom Bosti mate la Dibapur tu bukajan via di la road kita ma towar non nili karja pake non nili ki aprang la bangso towar ke la so inglong taxi la bangso towar do sita me don bank ke la so inglong ki ru pesu asli posi la na por enaret athipi ke la bangso inglong sikki hi ruka ajoine si la ana por enang re lo la dak bank ke porlen atum ke cheng si atowar dak pesi selam polo sita be non puta alang litum apor deng pen patangone lang ke non ke barla porna li bom stabe alang litum un an ke bori bom lo la nili pike la so inglong do an wen lang tu ki ruga sai deng pon bom lo la dak pesi dilai tu dak bukajan Gotom Bosti via Dimapuran Celepo non market derong ben Bikram Teron Karbing Long Life. Kidamtang suri hini ra inko raisi ani kan GT ni phai clear ni Karbeng long arlo resim kangtang ke ora song trok la pen Assam sorkarang bong mon samalam don chetok det na phi piniar ni anta racharya song pen hamphanga song atum MOS suri hini ra inko raisi along kido close 2.3 abu thak ka che song hangjo hang hai bangke nangjut uni pinsi nang dokok lo Lason si KLNLF UPLA KPLT pen danglok song trok risim kangtang pen kache song atum pen Assam pen Bharat Sarkar atum mon samalam dona bangki chetok detlo monta labang so alam dona long ke do close 2.3 long ke jongpon KAAC kili galong thei do ana phanta ing hoi ke babangki kache pati dun long jia tobar thopon detlo bang so jok London kache togar ni pen amatsi hamphanga song atum kache song hangjo hang haisi Karbeng longarlo ami hi thur monsi nang dokoklo Kedam tang ceklo John Plian bong bangso MOS suri hini ra inko re sialong kedo close 2.3 puthak nang chesong bom wang bong si puthot pinile thota Karbeng longar lo kedo an ham phanga song pen rachare asong atum chelang si JCCPA ama hang pathek kon bangso JCCPA asong pen pini puthot dipu klabalong MOS suri hini ra inko re sialong kedo jasamen close 2.3 puthak kham thesi pherang kyamai padupong JCCPA asong pen kedam tang penanganan ni pen Karbeng long ato kam along ansatami MOS suri hinira inquiry si close 2.5 puthak kache don dun deng thek penangan kache songpon padolo lason taxi pini arkoi ni phain kora clear ni stami dipu klablong JCCPA asong ato pen chepatil bi konsi MOS suri hinira inquiry si along jasame close 2.5 puthak ke do an rachari asong pen hamphang asong ato pen RC jit kaching wa amai padopon Bangso pherang kya maya long JCCPA convener Chandrakanta terang kaning je puna tengke bangso MOS along kedo close 2.3 puthaka bangke kedo an inglong aswatum chelangsi je song vek nan jipusi ning je bon dor kenang sor punte national level ati pini ke congress long hitame ang tumake korek plumate la prutong til tum state government state congress atong ke min opposition plumate ada All India hitame min opposition pulatang te congress lo alang tum hitame tum la soba hita chungri dame non den pialong kachari boma sarkar atuma bangke karbia khe tuma phana bangke kaprega lamlo kashmir sonson naga atuma phana sonsona khe tuma phanta ke ber thi ba phan loksi kabor ipsi liberal democratic party amai phu holiram terang pen ningje pon Lam long KP pulang kok pol tum pangbar lo pon Kashmir tum phan mata naga tum phan mata ke beri kabor ido apot il tum phan maya an susi nang beri phan do po il tum gela chair soviet aja kong ka chelong la so sidul mata ka pibri phan la tum ke kabor ido Pinilabang so apherang kya mayalong kache paraya lam the puthak klar dak ben khorsing teron ben kapar jupona puthak arju senan tame la ke opinion ke lason lo social or all the representatives of the political parties and social organizations present in today's meeting are of the consensus opinion that the MOS 21 cannot be accepted as final and comprehensive solution to the ongoing and long-standing demand for autonomous state. News report Longsodaringti Karbeng Long Live. Ulukunchi police outpost kaparlo Ulukunchi hithielong kinamtang arkoi ni phain khora clear ni ada por phai sir kebra meniring ko ya por malom hum plia kulat mi chopidat
Gasalang pong kang baba joksi kulat mi ki cholong posi rat pen pangdak pon. Chinthong MSC constituency ka parlo West Karbi Anglong ben Meghalaya state a hoy kedo umlapher rong sopialong pinia da por phai sir kebra minute in koi malom humplia kulat mi chopida. Galamala kulat along gasalang pong kang baba joksi bangsa kulat ahem mi ki cholong posi ahem photum pen pangdak pon. Me ke choder humplia kulat lake galamala kulat computer kulat humni lapen chukam te bakulat ihum la humplia kulat kachete bok hera joksi me chupon derlo me ke choder galamala kulat hempu lake sangpi sorita mohot lapen computer kulat hempu abangke ram never lapen ihum computer kulat hempu abangke binod tamang busi pang thekpon bonta chukang te bakula ra hempu amen birta ke to pora hut anabangke longpon pelang bangso kula ra hem me ke cho hut gelamala kula arlo ar pheke namje phanpura kabirtia tangka kereng lak trok pen pen kula arlo ke do ana hormu hortarta me chopon etsi pangjir thanglo bangso long tangka kereng lak trok pen pen kaddo kabe laking koi sose abangke me chopi derlo halapu computer kula ra long seta kula arlo ke do ana son me chopi derlo lapen kaddo kabe lagi sira suring koinya tangka na hokdun noputa kulara hempu ram nevar benche thanpong আজি ৰাতিপুৱা মৰ্নিং 9:05 বজাত আমাৰ বজাৰীয়া ভিএলসি বিজেপি ভিএলসি প্ৰেসিডেন্ট বলৰাম নেৱাৰ তথা তাই সৰিতা নেৱাৰ মহত তেখেতৰ ঘৰ গেছৰ যোগেদি আজি বিদগ্ধ হৈছে বা জ্বলিছে এই জ্বলাত ক্ষেত্ৰত এৰাউণ্ড টকা দোকান মালে চলে চব কৰি পেলাই এৰাউণ্ড 20 লাখ টকাৰ ক্ষতি হৈছে আৰু মই জানা মতে তেখেত এতিয়া কথা ক'ব পৰা নাই তেখেত হৈ পেলাই মই ক'বলৈ গ'লোঁ যে আজি এই বিপদ ঘড়ি আমাৰ গোটেই কাৰিলং ৰাইজ তথা আমাৰ সমাজ হৈ এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক সহযোগ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ me ke cho ke cheng ahur rar tum che tosi me ka pa mem ja phan bor ilo bonta a me ke the parpi ga jo pa me buni derlo ulugunchi ben hemari rong phar Karbi Anglong lai Pinia Adap Abirta ke lapuan si kanton neglo